Chule kim bu hialin pastor Martin Zairam hin ke ho asam ke sisna executive secretary he prepare chule pastor P.A. Samson hin senior pastor ama hin ko tu sim do na EDP he dingo jong lu jing pa tu dai ama sa pelin kiman patin thi hin siming katin hizo tiang le Kikhopna kat to ma kan man hi patin tu thing ga ma jeten Peter khat bung ni na sule pakai hingzing sompi mihimten apai wanga patin dia hentung maluta hinga chun humuwin nang ho jong sum hingzing to banga thagawin khatna thagaw in khatna ki satoka thim puthing loi hiding Jesu Christa zala patin santhei dola ki thaina thagaw kil tu ding hiwe tu ding na hiwe Balen lang khala simpi katin Psalm 125 na pagka za kingai jingte chu Zion mul sang bagin suling hoi punti Jerusalem kopi mul sang ipur kumbangin tuna tin sohin pagka zin amite cha ni Pati tukin yobita kisimdo akunin patin pakibo chang chilpe dun kiman dun ngataw mamti Hallelujah amen in hotusim kaddo na senior pastor Paul pastor T.S. Johnson ningera ang video he Pala aku manding dah tu. Manding tiang le. Pat na tingin. Dia cun ulen au dah hon je. Ingai tiang buntin. Tu pan bon cawen, wa dingutin kin bol diu, lu kita ni. Bon cawen dingutin. Makan tahu te, tele dinau hin, sim som ni sim, ni dan som la kan ke kan hin, bima pastor, ang sehut sang san hin, ngai tak put, thang hongel Doungel church, elder le asapa, Houbung Doungel Thusei. In sumi te samon na ding tiang le Houbung khanga hoi ke cha chi be na dingin ngai ta le ja ta pu thang hongal sim le so ta pu humla sim hi pa le cha pa le hagaw ti minin pathin sun ben hong do ta na ji pathin in Houbung mi te ho ju si in sumi te hagaw sabon pata hen Amen. Dengan ulang lahin lekha sindi. Masan limsa potong. Utang Doungel ni apa limsa timkup Doungel. Anu limsa tinggalam Doungel. Apin ni simsom lama. Tasomna elapa. Sangkat aku som lama. Apin namun ko tulungan tayo di mahasawi. ko kimondan somsa 1947 girls English Mission School class 1 ni nakip anin ai 19
1959 June matric Azawin, 1967 June St. Anthony College Long BA Azawin Hey. College akai pumun LDA Lower Division Assistant Macho. North East Frontier Agency Agriculture Officer atong Hey. Salongin ko sa lakum tumulamin nisinggit atun pa sangkat ako sa bulgadon si Anijin azinucho nama hotintim suntakahin awa macho led Ronisy College Kikhopna New Longren Baptist Church in Palakigom Ayun 1972 silong apat Haflong Kilakip in Achiang Dentai 1996 kung June Sarkal na to na ako na pinasulatay 1994 Master of Divinity Bangalore in second class in Achayan 2001 in Kesi Sinar Papi Panumpai Manachun Upa Ordination Samtai 2003 to 2007 in District Congress General Secretary Nalpangin 1913 Honorary Chairman of Advisory Board of Soil Conservation in Zongna Natong He 20 Sagi Akulpa 2022 ni Inamay Lutsing Isung Itele Houbung Itele Ran Pakai Koma Sordin Achieve Satay Untuk biografi dia Insung Ite Banin Marunta Cupi Kumilal Doungel Hilbutisim La Tumca Aje Apa Tang Kumil Doungel Nulun Hotin Tim Doungel Appeal in Haflong Civil Hospital, appeal in 4 January 1981. Hengna dan Thusei, 1984 apart St. Agnes Conductor, Doungel le Boon School Nakai in He. 1997 in 40 matric Azawin, higher secondary le BH Hyderabad in Angabol in He. 2001 Achon Private Company Luma Arts and Design Limited AutoCAD Engineer Lin Kumsom and Pangin He 2005 Hyderabad KSO Puddo and Pangin KSO President Mr. He 2013 Commission Haflong Texas Department Lawyer Engineer Assistant Natona Amun He 2015 Kumin Numa Songpijang Changsan Daughter of Halpun Changsan Teacher of Supporting Nuni Chandatonic Champion He 2009 Chun KCK Chairman Anatongin 2011 Chun Medical Chairman KCK in Zong Anapangin He 2011 to 12 Zong KSO Assam Executive Member Nahi 2014 to 17 in Zong Assistant General Secretary Kungkin PSamin Anapangin He 2021 Songpijang Club Treasurer Lin Anapangin He Sabang Kut Icon Jarsin Anapangin 2013 June Musical audio album ball masapil He Sia album Meita Patika O Nation He Anak team to He 7 June 2021 Lehim ko Kaitan He Tupana biography Kutusim Chamcha Chanli Tenhen Ball He Limsa Pu Tahul tersiladar plek acapa bumbun kumila penjun asinna wahin in nei tere
Houbung Kikhopna yung si patinin at Boon na ipiyong tahan. Amen. Ayun doon ni para ni kagay to ang hindi kader pa luyen ulen na sopi saya na sa amin to ding ha sa tata boy na la yang song ne hinta ka ba iyo kina na kung panjion na ba sa jong tining katipain salam rin boy na he yun ya ang ikom ho ni stage tu nga tawa niya hinagainsong di ahin ako nga tawa ni apateo uja nga lawa niyo pengitan ama ko katang ahitan ama ko yung namudi yung katasanin abana tila nga pamo ko abana ko ulit tila ko sunga tumpiw ano hindi kong gamnong ahin naman anong dela o ba alin noy ka alin abana ko ahile ama utala aleo pen anino ahin pamula ko umahin ama jang kalsungin pa umbal bingin abalin aupaw tilen alin pen pa talo din abana kumang gati muna umahin ama jang pantilin ko tipain subanin kina ko ahile sa langa aputeo empal langa aputeo kat sang tayo ng tapogin adin mo ahasan kay din mo bang amawan ng ato ay jechun ang kay tapogin jechun silaya gilgala apupaw ang kay din mau o ngayon ipatu ko ga apungin ay kabanin tilanga pa mo pen ko lang tawin Reverend Margaret ang tu insong ni Hije jung ajapa kako ba ang pangin amayo ang itong doon katipain dibanin abang sili abana ko hile kaputeo la aneo pen di hang hinting apa pute la sen Department जाते हैं उनके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर लांसंग कहीं इनके लिए टैक्सेस लांसंग कहीं इन बैंकिंग लगादम इनका उन्हें ये इन माहौल चुंगा प्रतिपाल ला उन्हें चुंग गाइडेला anung lang la la hai la ga anung pa nai ga tu ti ka ha ko mi ki nai ga tu ko ba ga sa ma ki su de se to ko ki hu north eastern africa ko na hung na mediterranean Thusei thêm cái Boon Song tak cái gỗ hin hi banga Thusei thêm hi lo je chu som sa ba Boon se dita se lo di ka ti bang sun kapato tanao min lan amani chung chang a Thusei na zong na pen hi di je chu ko hung din je hin adi ka sei nun chi hi le ka ki pa na thu le ka lung mun na thu hi ka ga sei nu min ka pa he tarik sagi Mehla 2022 chun anaben chule pasai ke zong la kina din no lo ti tin isang le ka sei no min kapahi milung song hin mitam ta chana kapa ken kai thu hin chile kanao yong hin ama wa cho milung ne hin isang le aman
Sin ana se hi da do se su mo wa chu ni ko ni se ni ko ni da ni ko ni ki da ni sine kai ni ba ni da mo su ma ai do ne ta pa ne na pi wa zo se su ni ki ba chu ni ko ni ba thi ni na za zan ba ni na bo che da ni u te zo se chu ni ki ba chu ni ko ni in zu ni ngai mo mo min ngai pi ne ta in pa ni na pi sin da ni ki ba ni ki le kai ni ba tu zo ta bi se ni kai nei pa chu mi phata zi phata ni in acha te te na zo ki thama amani de ta ba ma te te ko mo ni de ma ne le papa ni kai nei pa ni phat suma ida ta bin suma ma so mo ni na lu mon na mon ai te ke ni de sang sinh thần tin chua hết te phat hong dik hết te phat nó sắm lek cha chân District Congress Committee of Houbung Moin Conference Mrs. Moin Bikin mau izin ini mau ini di ke Doungel le Boon Songphuna ai lo le kino lo ta ta hu tun te na hi le interpretation ei man hin che dan ei ma ngai dan ta pi ki sei ji ne ni cho zo se ti lo mai te de sun zong e chi silom in tiu mo machima ni som le get ki ho chu a chuan se chi wa a ti hi pi direct na sei kon explanation full explanation a pe po ama ma pakai na dei chui pi ham job hin ko chu ve leo hen hiti zia hi nahi kini ma sei hi zong le pakazin ti pha hen lang ai long le ata sa chunga chun nak na ki se ta khung zong le pathi ni na ma ko na dei chu hin to bang din mu na hin ding ta zong le chu job trust and obey athu ta sanin lang chule ama ta sanin athunungin lang ama ta sanin lai samin ei wala atu ating zepoi takinumi obey pa hin trust and obey for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey job hin ko ti itana kile do kina pakai thu anungin ama ata asan ina hize ta asan jeng la tu na kiselin not a shadow can rise not a cloud in the sky but his smile quickly drive it away ikana ho ai lo le mei jing zong chu pakai na sei ki ho jin kheje hui pi chunga hui pi go pi chu Jesus a phola pe na ta na hi je I chu ma hi mei banga si nga hin ko ki ho thei lo lung si nga u ki lung hel nam ki ta liang wai nin ku ai ki chom de na yu no ho se lo ni Jesus a su ho thei je ama ma condition ka no me I pi condition ham trust and obey ito bang condition inumin lang ito bang din mo din zong na chu trust and obey din lang ama taasan ama ki singin ti chu ai ja ai lo le kino lo ta hu tun te na hi le interpretation
ei man hin che dan ei ma ngai dan ta pi ki sei ji hi ne ni cho zo se tu ti lo mai te de sun zong de chi silom in tiu mu machima mi som le get ki ho chu atuan se che wa ati hi pi direct na sei kon explanation full explanation a pi po ne ama bang pakai na de chui pi ham job hin ko chu ve leo he hiti zia hum nahi kini ma sei hi zong le pakazin ti pha hen lang ai long le ata sa chunga chun nak na ki se ta khum zong le pathi ni ma ko na de chu hin to bang din mu na hin ting ta zong le chun job trust and obey athu ta sanin lang chule ama ta sanin athu lungin lang ama ta sanin lai samin ei hola atu ating zep poi takin nomi obey pa hin poi trust and obey for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey job hin ko ti itana kiledo kinam pakai thu anungin ama ata asan ila hize ta asan zengun ta asan zen la tu na kiselin not a shadow can rise not a cloud in the sky but his smile quickly drive it away ikana ho ai lo le mei jing zong chu pakai na sei ki ho zen keze hui pi chunga hui pi go pi chu Jesus a phola pe na ta na hi je I chu ma hi mei banga si nga hin ko ki ho thei lo lung si nga u ki lung hel nam ki ta liang wai ning ku ai ki chom de na yung no zo se zo ni Jesus a su ho the je ama ma condition ta no me I pi condition ham trust and obey ito bang condition ni umin lang ito bang din mo nin ding zong na chu trust and obey uni din lang ama taasan ama ki zingin ti chu ai ja ito na ho ai lo ba ito ho he ilam che na ho he aksa isa na ta piso kami ai le cho zo se so piule now hin le kanga hotinga itil hona le pan zona khape zona ahi thei na dinga chu doni ni kwa ikin now ifasu no David ikitim ya chu I to bangin za so zona o jing le ko chu ki pa na ni ko chu dong thau din in ko ba ipidina ka na ni ko bo pan ko so ya chu Paul in a season so na ni kami te he achon kinek na beimi ho banga na umlo na ti miti tho ki khudol ne he lo ti ko asa ki he chun tu na ikaw ki mau zong le kinek na nei lo mi ho bangin kap po te mau po te hong ki ko mo gumin te ho to cha bai in sunga igel phalo wa to se bang sin na hung sung ho zong in kinep na nei lo mi ho bang welcome ho te sang ho te achuti lo le ei zong kita sien tin lungna na ding ki holin tin ka na ding ki holin tin ki zam gam na ho ki zam gam ho in David hin kuat kuna dunia ikitin bunga ucu hin sungi te ho hin ho sungi te ho so se ibu atak bengel Songphu kin kiti hi chon dan wa chu hin sungi duni hin chetta dusta hin sungi te new chapter kuna Ye chun pakai tu thak ni pin, ngai tu na thak ni pin, iti diu, atu pin je.
ประเทศนี้ลุงทักนับเปียวแห่งลังไงตัวทักนับเปียวแห่งลังเฮจะเห็นว่า a new chapter a new journey ลำทักนจอดนาดีมันประกาศลำต้งแก่จะนับถือดาวประเทศกุศิโบจะเดียวประเทศปากีสถาน tu khop ke se tawin khap ni koras tin da sa tin chong cha koras tin chule ki na ke yesu mel mai ki ja ki lang han ti chu asa ti ki da ni la mi mai lu ki dam ta ni ta cha mai lu ki dam ta le te Dukain tunga hotel tunga kitunga ketonong imukalu. Itu chun hùng kính gạ tộc khóm na ho hiền thanom tay gun chu tan pangati tri mu. Dia lama hin kwa ko na abol bol agut chu revival hong chan jawa kon jong hiền thử gang cho ghel tapo. Revival lan lima ra chu lung ghel pum pi hi thin pum pi hi nga hin kumang mi chu hi Manipur gam jong ka chunin Nagaland ka chunin ihola kalbiang long chun ila wa hin ki mang cha cha chu hat ta pathin thagao lim ho a tin ho he aman thong ji he tilai ke chi ho na hin ki mai thi ki thong in Thusei Holy Boy, I think about it, okay, Kikhopna, it's a pona valley. Kikhopna, the only Mipila, Lama Pokol, Agachi, Thusei, Thusei, Chukizanam, Kizam, the Aganga. Yet, Houbung committee, I am a second.